Tripulaciones de la tanda número 14 a salida. Categoría juvenil masculino. Kaiku C, calle 2. Guecho, calle 3. Portugalete C, calle 4. Arcote, calle 5. Calle 3 proa. Stop, tripulaciones. Venga, chicas, muy bien, Hirugarren ziagoako denborak, 7:48, 7:48, Portugalete A, 7:56, 7:56, Deustu B, 8:08, 8:08, Portugalete B, 8:10, 8:10. Tiempos finales, Kaiku, Amar, Ameretxi, Ogetamabos, 10:19:35, Portugalete A, Amar, Ogetamabi, Berrogetamabos, 10:32:55, Deustu B, Amar, Berrogetabi, Emeretxi, 10:42:19, Portugalete B, Amar, Berrogetabat, Irurogetamazazpi, 10:41:77. Bi berrogei, 2:40, Guecho, Bi Ogetairu, 2:23, Portugalete C, Bi Ogetasortzi, 2:28, Arcote, Bi Ogetasei, 2:26.
denborak Kaiku C 5:26, 5:26, Getxo lau 45, 4:45, Portugalete C 5:06, 5:06, Arkote lau 58, 4:58. Tercera hacia Boga, la regata número 14, Kaiku C 8:26, Sorchi hogeita sei, Getxo 7:32, Saspi hogeita hamabi, Portugalete C 7:58, Saspi berrogeita hemezortzi, Arkote 7:47, Saspi berrogeita zazpi. Gartxoten espainetan Elkorretaren gailurrean irakatzi duen Norbere lurrean maizter izatea zein garesti ordaintzen den Minak eragindako zinean Lurrikararen mugikortasunean ere Operaciones de la tanda número 15. Bermeo A, lehen kaletik, Raspas, bigarren kaletik, Deustu A, laugarren kaletik, Deustu D, bosgarren kaletik, Bermeo seigarren kaletik. Ez dukere hauetan nain geruzen ¡Aupa, Bermeo! Nor lehunduko dik badairen nahi gabea 20 segundo. Gozoak ez ezik Gozoak ez ezik
Tiempos finales de la regata número 14, KQC 11.05.31, Amaica 02 Ogeitamaika, Getxo 10.01.97, Amar 0 bat Lauro Geitamasaspi, Portugalete C 10.36.81, Amar Ogeitamasei Lauro Geitabat, Arcote 10.23.56, Amar Ogeitairu Berrogeitamasei. Tiempos de la primera ciaboga, la regata número 15, Bermeo A 2.23, Bi Ogeitairu, Raspas 2.22, Bi Ogeitabi, Deusto A 2.30, Bi Ogeitamar, Deusto D 2.30, Bi Ogeitamar, Bermeo C 2.36, Bi Ogeitamasei. Tiempos de la segunda ciaboga, regata número 15, Bermeo A 4.55, Lau Berrogeita Amabos, Raspas 4.50, Lau Berrogeita Amar, Deusto A 5.09, Bos 0 Bederachi, Deusto D 5.05, Bos 0 Bos, Bermeo C 5.24, Bos Ogeitalau.
Tiempos de la tercera ciaboga, la regata número 15, Bermeo A 7.40, Saspi Berrogei. Raspas 7.27, Saspi Ogeita Saspi. Deusto A 7.58, Saspi Berrogeita Masorchi. Deusto D 7.52, Saspi Berrogeita Mavi. Bermeo C 8.25, Sorchi Ogeitavos. Calle 1, Ondarru. Calle 2, Portugalete B. Calle 3, Itxasokoama B. Calle 4, Deustu B. Calle 5, Tierrena. El Anchove, calle 6. Hogei segundu. Tiempos finales de la regata número 15, Bermeo A 10.13.26, Amar Amairu Ogeitasei. Raspas 9.52.06, Bederachi Berrogeitamavi 06, Deusto A 10.36.49, Amar Ogeitamasei Berrogeita Bederachi. Deusto D 10.24.66, Amar Ogeitalau Irurogeitasei. Bermeo C 11.12.28, Amaika Amavi Ogeitasorchi. Tiempos de la primera ciaboga, la regata número 16, Ondarru 2.26, Bi Ogeitasei, Portugalete B 2.26, Bi Ogeitasei, Itxasokoama B 2.33, Bi Ogeitamairu, Deusto B 2.23, Bi Ogeitairu, Ciervana 2.30, Bi Ogeitamar, El Anchove 2.33, Bi Ogeitamairu.
Tiempos de la segunda Ciaboga, regata número 16, Ondarru 4.59, Lau Berrogeita Emeretzi, Portugalete B 5.02, 2.0 B, Itxaso Koama B 5.21, Bos Ogeitabat, Deusto B 4.55, Lau Berrogeita Amabos, Ciervena 5.07, Bos 0 Saspi, El Anchove 5.13, Bos Amairu. Tiempos de la tercera Ciaboga, regata número 16, Ondarru 7.44, Saspi Berrogeita Lau, Portugalete B 7.46, Saspi Berrogeita 6, Itxaso Koama B 8.16, Sortzi Amasei, Deusto B 7.34, Saspi Ogeita Malau, Ciervena 7.54, Saspi Berrogeita Amalau. Egoak ebaki banizkion, negia izango zen, ez duen alde ito. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Txoria nuen maitete. Regata número 17, categoría juvenil masculino. Itxaso Koama A, calle 1. Bermeo B, calle 2. Kaiku A, calle 3. Deustu C, calle 4. Portugalete A, calle 5. Kaiku B, calle 6. Hogei segundu. Tiempos finales de la regata número 16, Ondarru 10, 14, 27, Amar, Amalau, Ogeita Saspi, Portugalete B 10, 19, 73, Amar, Emeretzi, Irurogeita Mairu, Itxaso Koama B 10, 58, 01, Amar, Berrogeita Masortzi, 0 bat, Deusto B 10, 01, 63, Amar, 0 bat, Irurogeita Iru, Ciervena 10, 30, 02, Amar, Ogeita Mar,
0 bi. Tiempos de la primera Ciaboga, regata número 17, Itxasoko Ama 2.15, Bi Amabos, Bermeo B 2.17, Bi Amasaspi, Kaiku A 2.14, Bi Amalau, Deusto C 2.19, Bi Emerechi, Portugalete A 2.15, Bi Amabos, Kaiku B 2.22, Bi Ogeitabi. Itxasoko Ama A 4.37, Lau Ogeita Masaspi, Bermeo B 4.43, Lau Berrogeita Iru, Kaiku A 4.37, Lau Ogeita Masaspi, Deusto C 4.42, Lau Berrogeita Bi, Portugalete A 4.41, Lau Berrogeita Bat, Kaiku B 4.55, Lau Berrogeita Amabos. Tiempos de la tercera Ciaboga, la de la regata número 17. Itxasoko Ama 7.07, Saspi 0 Saspi, Bermeo B 7.17, Saspi Amasaspi, Kaiku A 7.10, Saspi Amar, Deusto C 7.08, Saspi 0 Sorchi, Portugalete A 7.12, Saspi Amabi, Kaiku B 7.34, Saspi Ogeita Malau. Hey,
Tiempos finales de la regata número 17, Itxasoko ama A 9:24:66, Bederatzi, hogeita lau, hirurogeita sei. Bermeo B 9:38:46, Bederatzi, hogeita hemezortzi, berrogeita sei. Kaiku A 9:32:33, Bederatzi, hogeita hamabi, hogeita hamairu. Deusto C 9:26:17, Bederatzi, hogeita sei, hamazazpi. Portugalete A 9:30:59, Bederatzi, hogeita hamar, berrogeita hemeretzi.